Atlai awangin ahimpa Bhumika Chauhan kumsom ni pariat mi ania Ahmedabad khopui atanga kem zahni pakhat atla Ankleshwar a ania Air India flight number 171 economy class seat number 36G athut tur ani manhmo takin airport lam panin karin akala atlai mai ang ti thlawin athin aphuzoi zoya mase konglaka traffic jam tenen minute som lai in alo hlai reng a passenger ber ani awang le minute som lek a athlai awangin airport a thok tu te chu lut tir hram turin theito pin angen ani an remti lo awangin athin arim lutuk chu aso bul ani ber mai atlai chan ni thei oma arin chan hrang te chu adap kuala dem tur le thin urna tur zongin akhat ani ti theidang omsi lo chu lunghur takin airport chuasanin aleta airport bul thingpui dora thu in travel agent tenen poisa refund dan ngeitua in anin bia a hnu rei lo te a chuan na tur hlawna che sual thu le chunga chuangmi zahni somli pakhat te boral thu chu a hrezui ngal ani amit tui danzo rual lovin aluanga dinpo din thathlei lova khur zoin akhuk asai hlok mase chu trana thlentu chu lungai wang nilovin khatlona a alo chuang ve mantalo alom lutuk awang zokin anisi chumi atanga a hriat fia tak war nia asoi chu hringnuna harsatna kan to te thin urna tur zonga pathian hial kan demna te hi pathianin kan thatna atana aruat alo ni reng si ti hi ani